A ni'n fyw. Croeso pawb i'r stream. Yo. Hey. Gobeithio bod pawb yn gallu clywed fi. Shut up, James. Mae'n gallu clywed, what do you call it? Cruncho. Mae Bit. feedback dros mic rhywun. Is Really it? stop o'r bruncho. Mae'n feedback dod dros mic rhywun. 1 second. Ni'n gallu gweithio mas pwy hwnna. So mae dy fi headphones ymlaen. Rwy'n methu clywed unrhyw feedback. So much to be my beard, yeah. Maybe? Wait. Rwy'n methu clywed unrhyw feedback. Test. Hello. Test. Hello? Test. Testing. Test! Test! Bleed Oh, come on, man. Yeah, fi'n credu Creation o dde. Na, rwy'n gallu clywed voice fi o dod o rhywle. Rwy'n methu. Rwy'n methu even clywed y voice ti. Oh! Rwy'n gallu clywed y voice fi dros mic Rhys. Ar y fen tu ôl i hwnna beth mae'n. Dyna beth yw. Yeah. Yeah, Okay. rwy'n methu clywed y voice ti trwy'r glisffonau fi. Yeah. Just angle fe. Just fel peidiwch edrych at fi. Just trio. Okay. Ydy ond yn ti sydd allu clywed hwnna? Y voice, y llais. Ydy'n stream, right, cwestiwn dda, os mae 5 person yn gwylio ar hyn o bryd, ydych chi'n gallu clywed beth mae Owain yn siarad am? A, yeah, dyna probably y ffordd gorau o wneud e. Yeah. Hey, shwmai Ross yn di? Os yn A di. fi- Mae Ross yn di yn mynd i ddweud wrth ni, sut aeth Pepeth gyda'r babi? Oh yeah. God, dyna the tro, love. Hey. Hey. Oh, my webcam's yn edrych yn good. Ni'n trio gwahanol pethau, so ti'n gallu gweld os mae popeth mewn sync o pethau nawr, so... fi'n hoffi y layout newydd, good job ar hwnna. Diolch. Rwy'n fi'n just mynd i dynofio'r un hyn pryd ni'n just siarad a ddim really chwarae. Yeah, mae hwnna'n neud synwyr. Cool. Nice. Ble mae'r... Yeah. Sorry, rwy'n dal fiddler of silence. Rwy'n ddim yn dynofio desktop audio dim mwy. Rwy'n dynofio just like direct all sources. That's what you'n ffeindio. Ble Yeah. mae'r game sound. Rwy'n recofio rwy'n fi'n haid o fe. Rwy'n fi'n dynofio desktop. Where's it gone? Right, ffeindio just game. Aha, window capture properties. Bydd window capture Rhys, ti eisiau sbonio beth ti'n bwyta, since ni'n clywed y crunchian most, Rwy'n meddwl dramatic. ti'n gallu clywed fi a James. Da i chi? Mm. Okay, ti eisiau sbonio beth ti'n bwyta hefyd, James? So ni gyda guess, guess the bwyta. Classic. Da iawn, nice. A draw i ti nawr, Rhys, beth ti'n bwyta? Mae gen i Doritos Stacks, sour Yeah. cream and onion, efo Yeah. salsa. Nice, okay. Cool. Ti eisiau dangos y actual thing lan at y camera? Ti'n Just gallu i... gweld hwnna? Y Efo bach o salsa? branding. Ooh. Mae Ross yn di... Mae Ross yn di dweud, babi yma, Nova bach cute, ond ni di cael Covid mewn ysbyty. Dim symptoms, ond di wneud popeth yn anodd. So, diolch am y help, darllen.
Yeah, mae hwnna'n rubbish. Ond briliant bod e gyd yn iach Ie. a mae Nova bach yn cute. O, di hwnna Hwnna'n- enw fe, Nova. Nova, yeah. O, dwi'n hoffi hynna. Mae'n cool. Well-known fact, mae babi sy'n cael ei eni yn Hydref yn y babis gorau. Ie, hwnna'n true. Really clywed. Ie. hynna hefyd. Guys, mae'n pen-blwydd fi fori. Ydy e? Ydi- Yeah. Oh, Yeah. wow. Emlwyf apus Yeah. am fori. Hey, Diolch. Penblwydd hapus. Na, fi'n falch oedd Rhys di dod o fe fyny, actually, achos fi'n gallu cytuno gyda fe a bod fel, wrth gwrs. Right. Okay. Wel, mae brawd fi, actually, brawd hynna fi, mae penblwydd fe ar y 9fed ar hugain, so ni wastad, wel, blwyddyn yma, ni'n mynd i just cael bach o bwyd gyda'n gilydd, as ni yn yr un teulu, so, so bydd hwnna'n eitha good. Hynny'n neis. Yeah. So Am- Nawr fe hyn. Oh, so I guess o beth ni actually mynd i wneud, though. Beth yw'r game fi wedi bod mwyaf obsessed am yn y mis diwethaf? Multiplayer game. Crossy Road. No. Wales. Shut up, Rhys. Na. Na, be ni wedi bod yn chwarae? Be ni wedi bod yn chwarae? Temple Run. Na, Worms. ni ddim yn chwarae Temple. Yeah, Worms. Worms. So, syniad fi fori, right, mae fel nephews a Daf a brodyr fi, ni'n mynd i cael game o Worms WMD. Achos, mae'n awesome, cool game, a mae'n eitha chilled, wel, mae'n gallu bod yn frantic, ond ti'n gwybod, y turn-based element o fe, mae'n mynd yn cystadleuol iawn. So, yeah. Nice. Kirby's Online Adventure mae Ross yn didi dod lan gyda. Na, ddim trauma. Ond fi yn fan o Kirby, though. Peidiwch a dis o Kirby, you know. Mae'n amser a lle i Kirby yn y byd. Yeah. Kirby's more cute. Oh, actually, we can find you really weird looking Kirby or like 3D model or weird Kirby have like human feet. Oh, God. They're Oh, really God. weird. Oh. I like weird human faces. Yeah. Oh, gosh. Ti o beth, un o'r items o'n i'n meddwl, a oedd e fel, o'n i'n mynd i prynu, ond nes I ddim prynu yn y diwedd, oedd archery kit. Ti'n gwybod mewn bach o fel nutty idea, ond Archery fi'n... kit. Ti'n gwybod, fel proper bwa a saith. Achos fi'n byw ar ffarm, fi'n meddwl, wel, mae loads o lle, fi'n gallu rhoi fel bale of hay, rhoi target lan, a just, bod yn Robin Hood. Yeah. Yeah. Ti a ti'n hi roi gwbod- fel target ar un o'r anifeiliaid a just cael nhw Reddit yn rhywbeth. Pai na. Ti o beth, mae hwnna yn erbyn y gyfraith yn Prydain. Ti'n Na, dim methu- llaf nhw, just roi Ond ti'n target methu- ar nhw. Ond just gwybodaeth. Na, ond seriously nawr, ti'n gallu, ti'n methu hela gyda bwa yn saith unrhyw le yn Prydain, so just gwybodaeth I pawb, nes I googlo hwnna. Na, enw fath o bwa. Bit, ydy hynna ond cyfri am anifeiliaid? Be, ti ddim yn mynd I hela pobl, wyt ti? Be, nid Hunger Games yw e? Falle. But fi'n credu, ti'n gwybod fel un o'r bucket list things, fi'n credu byddai eisiau mynd I fel Texas rhywle a trio RPG a just blow a rhywbeth lan. Rwy fi'n really ofnus rwy ti'n mynd I dweud caw wedyn. Ti'n rod? O, bydd hwnna kind of yn cool hefyd, ond... Na, yeah. ti'n meddwl wneud hwnna. O, mae pobl yn neud cow tipping, so mae just yn, mynd i'r eithaf o hwnna. Na, ti'n gwybod yn Canada, es I ar trip rugby Canada, right? A o'n nhw literally, mae Canadians yn massive anyway. Mewn I ice hockey, hockey a... Yeah, come on, no. Ni methu siarad am buwch trwy'r dydd, ni eisiau
hela ysbrydion. Sorry. Trwy'r dydd, pob dydd. Sorry, Oh, rwy'n trio babe. settle on desktop audio eto, rwy'n fi'n deleto'r blymyn desktop audio Yeah. device fi. Hello, Emrys Hobo. Hello, Emrys Hobo. Rosin D, gyda cwestiwn. Pa mae saith and saith yr un gair? Seven and arrow. Ww, bach o riddle fanna. Fi ddim yn gwybod os y un yn un gwybod gyda Mae'n clem. fel... Oh. Yr un geiriau, ie. Falle. Mae'n fel... Your and your. Your and your. Emrys di dweud saith di arrow. Ie, bwa a saith. Saith yw Oh, arrow. yeah. Roedd hwnna'n embarrassing rwy'n ni heb di sylweddoli ar hwnna. Rwy just dop. Na, ti ddim yn dop. Mae fe'n rhywbeth gwerth gofyn. So ti'n mynd i cael ateb call yma, ond, you know, ti'n gallu gofyn. Yeah. Oh my god, yeah, ti'n really try... Beth? Fi'n ysbryd. Woo! Okay, remember rwy'n cael desktop audio nôl nawr. Nawr ni gallu clywed James, yay. Just with sylweddoli, rwy'n ni ddim actually gallu clywed James. All the Sorry, banter. James. All the banter. Diolch am ail dan ysgrifio, Emrys. Hey, legend. Hey. Okay. A ti wedi cael ni emote. K-pop love. Diolch. Okay, ni angen cael vote yn y chat os ni eisiau Hunter Owain efo bow and arrow. What? No! Yeah, mae A fe'n... bod yn shocking technical support. Just shocking. Rosin di dweud Morgan yn sus. Okay. Among Us just yn nuts yn ie. Faint mae'r poblogaeth ma. Oh, mae'n mor... Ti wedi gweld y congresswoman hwnna in America? Yn chwarae Among Us efo like constituency. Oedd hi? Yeah. Oh gosh. Ar y diwedd yn fel vote Democrat. Ond os ti'n meddwl amdano, mae gwleidyddiaeth y peth mwyaf backstabbing a twyllodrus chi'n gallu mynd mewn i. So mae fe'n really ironic bod nhw'n chwarae Among Us. A roedd hi'n really dda a bod yr imposter. So... Yeah. Maen nhw gorfod bod yn y maes maen nhw'n neud, fi'n credu. Maen nhw just yn... Tiod, maen nhw'n mynd lot bellach os maen nhw yn dodge a sus a gallu twyllo pobl. Come on, mae'r ysbrydion yma methu dal ei hunain. Okay. Sorry. Alright. Gee whiz. Mae'n eitha neis cael chat, actually, o bryd I gilydd, ond, yeah. Oh, wow. Sorry, ydw i'n gallu danfon ti rhywbeth i ti falle danfon I ddangos. Mae Emrys wedi prynu Chris T Dungeon y Dis. Yeah. Fi ddim yn gwisgo un fi heddiw achos mae fe'n y golch. Os fi wedi gwisgo fe dros y dyddiau diwethaf, literally pob stream. Yeah, exactly. Mae'n dechrau drewi a ni'n poeni bod e'n mynd I dechrau ffeido achos o'n i'n gwisgo fe gymaint. So, yeah. Ond yeah, mae hwnna'n cool. Un oren, wow, mae hwnna'n actually yn ffitio gyda lliwiau yn chwarae, actually, yr oren yna. Mae'n suppose oren yw oren. Oh, wow. Wow. Dwi wedi anfon y cod, mae'n yn y Discord. Oh, cool. Sorry, rwy'n fi'n just anfon a ddim dweud. Okay. Cool. Pawb sy'n gwylio, ydy audio a little bit gwell nawr? Fi allai.
Ooh, just a little bit. Ooh, a little bit more. Ooh, just a little bit. Just a You little know bit, what you know we're waiting for. Banging song. Yeah, Eurovision. Gina 90s. G. Yeah. Gina G, yeah. Oh, fi'n actually, yeah, when I'm cool with you. Going on. Pryd oedd y Prydain yn arfer, gwneud yn dda Kick-ass. mewn Eurovision. Yeah. Yeah, cyn y politics yn mynd yn rhy ddwys Yeah. bod pawb yn gysau ni, you know? Hashtag Brexit. Yeah. Ydy unrhyw wedi gweld Borat 2 eto? O, fi'n desperate i wylio fe. Fi'n desperate i wylio fe. Fi ddim di gwylio fe, ddo, ond, yeah. Mae'n da, ddim yn mor dda ar un gyntaf, ond... What? Get out. Sut ni'n O, cicio ma' rywun Rhys o'r Discord? Yeah, fi'n credu. Rhys, come on, boy. Fi'n gwybod ti'n ifancach na pawb, but come on. Come on. It's nice, great success! It's very nice. You... Hey, Mae hey, Eileen ar pawb. Christine Prime yn edrych yn awesome. exclusive. Yeah. Nice Yeah, one, Christine Emrys. edrych yn really nice. Yeah, good. Good. Yeah. Yeah, wythnos nesa nawr, byddai'n neud falle cwpl o streams yn ystod y dydd gyda, mae yna mod Calan Gaeaf gyda'r game. So, gobeithio, gallai y leia neud rediad gyda un o bob un o'r cymeriadau. But, yeah. Coolio. O, Morgan, wyt ti gallu symud eich cymeriad? Ti wedi spawn o mewn, like, right o flaen y whiteboard, so rwy'n methu gweld y buttons. Oh, sugar. O na, mae jyst yn dweud server lobby fi, and just leave, yeah? Leave a lobby? No. Just gwasgu escape when ti gallu cerdded round. Oh, no. Oh. Never mind. Oh, sugar. Okay, Just play. delete it. Okay, it's fine. Mae'r un code anyway, yeah, so. Yeah. Oh, come on. Referee. The red card am hwnna, hwnna'n ofnadwy. It's just neb eisiau clywed hwnna. Oh, man. Oh. Little bit sick, fi'n credu. Yeah, a little bit sick him off. Oh, yuck. Yuck. Very Mm. nice. Okay, fi mas o ffordd nawr. Ble ti eisiau fi mynd? Unrhyw. Okay, fine. Right, mae gen ni options. Ar select jobs. Mae gen ni dim ond 3. Mae gen ni Grafton Farmhouse, Edgefield Street House, neu Brownstone High School. Your mama's house. Yeah, school's yn creepy. Yeah, come on, yeah. Fi eisiau gweld fel the Demon Headmaster. Ti'n cofio cyfres Demon Headmaster? Oh my god. Oh, mae rhaid chi ymchwilio fe a gwylio fe rhywbryd. Oedd e'n super creepy. Oedd e fel CBBC. Yeah. A oedd e'r actual Demon Headmaster. Oedd e mor gwyn, gyda llygaid fel really tywyll. A oedd e just yn creep. So, yeah, demon. So. Un yn cofio'r cyfres Trapped. Trapped. Now you're trapped. Efo'r guy efo'r massive earlobes. Yeah. Right, did you darllen hyn? Mae'n dweud, Nah. Brownstone High School. Difficulty, amateur. Recommended team size 3. Recommended items, sanity pills. Location size, medium. Shut down due to unnatural deaths, this isolated school has been abandoned for decades. The owner called this morning. From what she said, it sounds like a dangerous ghost is haunting the area. You'll be sent in to gather as much evidence as possible so a ghost removal team can deal with it afterwards. More info when you arrive. Nice. Oh my god, pwy sy'n wedi, like, just cerdded i'r whiteboard? Rwy'n just gallu gweld y Kevin o'r gwyneb ti? Yeah, like literally Kevin o'r eyeballs y cymeriad ti. Oh, mae dau o chi gyda'r un things. Ydy hwnna bach yn confusing? James a O, ti gyda'r un, like, avatars. Yeah, James. Yeah. Oh, ma' hwnna'n creepy, fi ddim yn gallu gweld merch. Oh. Nah. Rwy'n mynd i dod o'r extra flashlight. Yeah, rwy'n mynd i dod o'r nice salt hefyd. Oh my god, hwnna'n like... Oh! Yeah, hwnna ddim yn haircut dda o gwbl. Un munud, mae dy fi photo camera, mae ddim yn gadael fi
O, mae fe'n llawn ydi e, cameras. O ie, tri. Na, tri yn erbyn tri. Y tri mas o tri, so mae'n Ydy? ffain. Mae'n dau allan o tri am fi. Oh my god, ni yn yr un? Na. Ie, ni yn. Yeah. just- Obviously, ni yn. Ignore Joke, it, my but- friend. It's not a Okay, glitch. fine. It's not a bug, it's a feature. Okay, yeah, of course. Yeah. Beth ni cael, EMF reader, flashlight, UV light. Ni ddim yn cael dau flashlights. Ydy rhywun arall eisiau dod a flashlight extra? Fi yn. Sgen i ddim. Nice. Dyna ni. Salt, spirit box, smudge sticks. Remember being probably... Yeah. Syniad da. A ni eisiau mynd y smudge sticks O, hefyd. ni angen pills, though. Ni angen pills, so nhw just wedi dweud, o'na? Ie, ni methu nhw'n Oh, lot. record. Ne, Oh, bod God. lawr Level pimp. 5. My sugar. Okay, fine. Ready up. Actually, rwy'n mynd i Okay. prynu smudge sticks. Ac James. rwy'n wedi prynu un. Lighter a Fi, smudge mae dyn ni lighter. Mae dyn ni light. O na, nes i sticks. colli. Just wedi prynu. Alright, Fine, good. that's fine. Yeah, we're just going to check our controls. Oh no, never mind, we're methu check our controls. O fi'n gallu dweud ti y controls, beth ti eisiau Ie. gwybod? The local area, ydy e? O, local push to talk yw fi. V, diolch. Fi Virginia. Nice. Right, bydd gat dynofio hwnna. Actually dynofio'r bloomin' spirit box. And go in. Yeah. Am beth ydych Yeah. Beth i'n dod i'r anghywir? Yeah, rwy'n mi ddim actually defnyddio'r spirit box yn iawn o gwbl. Mae'n neud lot o synwyr pan o'n i'n mynd yn really rhwystredig ar y gêm, achos o'n i ddim actually'n defnyddio... A oedd yr un o'n nhw rhaid defnyddio fe yn gywir. Oh god. Ni yna. Just aros i pawb ar llwyth y mewn ydyn ni. O, beth yw hwnna? Ar y stream? Gyda'r bit? Oh, the tip jar. Oh my god, mae'n awesome! Mae'n like track o fel bits a donations pobl yn gwneud. A like pob yn Oh. rhywun yn subscribe neu follow all my little thing and drop mewn. Oh, I love it! It's like a tip jar, like a virtual tip jar. Oh, hoffi hwnna llawer. Wait for the program to respond. Phasmophobia. Fi wedi cael Oh, circle of death. Na, ddim really. Ond, oh, fi Oh, mewn. yay, It's fine. it's mewn. It's fine. Fine. Yay. no. Yeah, oh my god, mae'r map hyn yn huge. Oh! Mhm. Edrych ar bloody map. Oh, Jesus. Oh, Ond mae fe'n no. proper fel ysgol, ydi e. So, o leia mae fe'n symmetrical. Os mae hwnna'n unrhyw mantais i ni. Oh, god. Okay. Spirit box. So mae'n dweud, discover what type of ghost we're dealing with, cleanse the area near the ghost using smudge sticks, detect a room below 10 Celsius with a thermometer, capture a photo of the ghost. I've done some more investigating for you. It looks like the ghost's name is Donna Jones. This ghost always seems to only respond to people who are alone. Aw. Should be able to make use of its name and to anger it and get some No. paranormal activity. Make sure to refer your journal and write down any evidence you find. So, beth Beth rhys? fi eisiau thermometer? Rwy'n methu clywed ti ar Discord. Donna Jones na dwi'n. Ti'n really quiet ar Discord. Ydy, mae ddim. Mae ddim i fi. Felly, Fi'n gallu clywed e'n glir, ie. Donna Jones! Ydw fi wedi try yna? Uh, O, rwy wedi. Whoops. Dim ots, ydy, Ah, ti'n Hang on, eisiau Achwedd. yeah. Mae gen i'r allfa, fi'n Na-na-na-na-na. Oh my gosh. James Na-na-na-na-na. Brown's. Oi. Who are you gonna call? Yes, Sing best it. Donna Jones! Ni ddim angen allwedd am hyn. Ni gallu just Donna, cic o'r drws Donna. yn lawr. Ie, literally. Donna, Mae Donna bard wedi Jones. torri. I read no rules. Donna Okay. Jones. Mor dywyll! O, Oh. Dyna. Ei, hwnna'n edrych yn astrol eitha disgusting. Wild Night. Mae'n goffi o Cymru. Oh, come on now. Rwy'n mynd i Girls roi swimming. glow stick. Hey, yr hyn... Guys, o'ch chi ddim yn gwybod am y hen adeilad Cymru, oedd e actually fwy tebyg i hwn. Oedd e arfer bod yn Oh, no, no, Aberbargoed. no, no, no. Edrych ar hyn. Oedd e'n fel hwn, actually.
Oh. Oh. Right, be sy'n draw fan hyn? Oh, hyn mor creepy. Coffee at all. Donna Jones, give us a sign. Hello? Oh, na, hwnna'n weirdo. Are I you need here? to clywed ti dweud. Check your clywed ti mewn Nothing game. detected. Yeah. Ma' hwnna'n What weird, is ie. your name? Pam fi gallu clywed ti? Achos mae'n y game hefyd, see? Mae fel local yn y How are game. you? O, fi yn hoffi hwnna. Donna. Dana! How are you? Nothing detected. Actually, Donna! find your Dy reidi! Donna Oh, sorry. kebab! Donna Kebab. Donna Jones. Donna. 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 Give us a Donna. sign you're here. Are you okay, Donna? Donna. Donna. Donna, 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 Donna. Hello? Clywed ti mewn really weird on. Oh yeah, hwnna'n yr, like a really Local cool- thing. Na, hwnna'n B, the walkie-talkie. Oh, okay. Hello? Hello? Oh, Keaton. wyt ti guys eisiau defnyddio... Hello. Oh, wyt ti guys eisiau defnyddio hwnna instead? Be? Instead Oh, of yeah. Discord. Like the walkie-talkies in the game. Instead of Ond, Discord. ti'n credu bydd hwnna'n well i bobl sy'n wylio hefyd, neu ydy yn mynd i bod yn... I suppose mae fe fod authentic, fel yr actual Creepy. bod i neud. That's so creepy. Ti eisiau gwneud Oce, neud hwnna. So neud... Oh, Byd yn hwnna? Just James yn bod yn James. Really big. So, yeah, na i mute fy hun ar Discord then, hefyd. Right, okay. Okay, so ni dim yn gallu siarad trwy y game na. B for walkie-talkie. No? Press the walkie. Hello. Right, Hello. Helo pawb. Hyn yn ofnus. Come scrunch with me. Eisiau mynd i'r locker room. Wyt ti... Already think you're globe. Cofio pawb. Cofio pawb. Ti'n gwasgu B am y global walkie-talkies ac V for the proximity chat. Dwi'n wedi mynd. Edrych rwy'n defnyddio'r proximity chat. Sorry pawb, o'n i'n neud fi sebi, oce. O'ch chi'n gallu clywed hwnna? Yeah, regallu. Golau di mynd. Yeah, mae'n really dywyll. Golau wedi mynd. Yeah. Speak you guys, I'm going home. Are you evil? you killed Kenny, you bastard! What was that? Are you evil? Rwy'n ddim yn hoffi hyn. Na, hyn yn really creepy. Rwy'n ddim Are you human? Or are you dancer? Rwy wedi rhaid a bydd rhaid hwnna. My hands are cold. And I'm on What do you want? my knees. What do you want? Nothing detected. Right. Right, we got covered with our spirit box. Ble mae'r golau pawb? Dim siŵr. Bydd yn dweud yn y fan. Yn ni dal yn defnyddio'r peth hwnna? Os ti'n defnyddio fi, hwn yn proximity chat, so dim ond y pobl sy'n o gwmpas chi gallu siarad ti. So it's like a local chat. A wedyn B yw'r global walkie-talkie. Ond mae'r ghost gallu disrupt yr walkie-talkie chat. Mewn fan hyn? Na, dola fi di fflachu mewn fanna, ie. Mewn fanna. Mewn fan hyn? Ie. Nes i'n hofio, mae dy fi torch. Mae torch, sorry. Oes gen ti thermometer? Morgan, oes gen ti thermometer?
What do you want? We are not here to harm you. Mae dy fi thermometer, ond ble wyt ti, o? Why are you here? We are here as friends. Rwy'n efo Rhys a James. Ydy hwnna ti lawr ar y corridor? Ni'n fflachio eich torches ni. Ydy hwnna ti, Morgan? Ni'n fflachio torch? Ie, oedd hwnna fi. Okay, cool. Yeah, mae'n ystafell fan hyn. Christy. Roedd Rhys dweud eich torch fe wedi fflachio. Yeah, fflachio mewn fan hyn. So, mae'n 15 yma. Ah. Okay. 14. Dwi ddim really yn oer. Let's move on. Yeah, let's trio. Let's mynd lan fan hyn. Falle mae'n Donna. Bydd fi good os roedd y proximity chat ddim yn pushed at all, cos roedd hwn yn just like literally on. Yeah, mae yn annoying am glas fi. Yeah. Over and out. Receiving. Receiving. Show us a sign. What do you want? Exit. Oh, mighty try. Of course. What do you want? Hwna'n ti, gyda'r thingy yna. Rwy'n mynd i'r fan a gweld os mae yna. What's that? Uh-oh, What do you want? Gwerthu. Nothing detected. Why are you here? Are you angry? Wyt ti dal da chi clywed fi? Yeah. Yeah, cool. Sorry. Oedd e'n 11 No. Mae'n ar... Diolch am y host, Gwyneth. Oh, wow, lads. Rwy'n ar, Kai Pildroed. Soccer, table tennis. Na, Mepo. Diolch am host, Joe. Diolch. Show us a sign. Ooh, Kai Pil basket, mae i dde. Diolch, Lynette. Oh my god, hwnna. Mae hwnna'n blymyn plant. Rwy'n miso astro. Oh, hynna just covered. Yeah, we're just covered now. Hey, ble wyt ti, Rhys? Nes i mynd mas i fas. Rwy'n eisiau mynd nôl i fas. Ti ddim yn nafio'r thingy. Nes i mynd mas i fas, ond rhaid dod nôl mewn nawr. Ah, kiddogs. Trwy'r drws arall. Show us a sign. O na, rwy'n ar fy hunain. Ble mae pawb? Ni mewn y big thing. Yn y gamfa, sorry. Fi'n hofio gwasgu'r botwm B. Why are you here? O, ti allu dod fi? Ti allu dod fi? Yeah. Yes. Oh, Hwna'n ofnus. yeah, ni oedd ffeindio blymyn pŵer. Yo, yo, yo. Ble wyt ti? Show us a sign. Show us a sign. Why are you here? Do you want us here? Are you friendly? Donna Summers. Oh, sorry, Donna Jojo. Okay, in an office ydy. Wyt ti just wedi like, cerfyd trwy'r ystafell? Oh yeah, my juice. Flo. Oh, mae'r pŵer. O, mae'n y lan star. Oh na, mae'n y 2 star.
Joc. Pam mae jyst na... Donna Summers. Lle neis i stefrio? Donna Jones! Pwy yw Donna Summers? Nes i dweud Donna Summers ar damwain, just confused, achos mae hi'n cantores fi'n credu, y Donna Summers. Donna Jones. Jonesy! Where are you? Donna Jones. Cod pedwar i Can you talk? Cod I'm siarad Cymraeg. Ni angen ffeindio blwmin plwy. O na, to tri di torri. Ble ti? Mae Bryn literally fan hyn. Right, rhywun nôl i truck i gweld y map. I trio ffeindio'r pŵer, oce? Och chi, dadl ni, yn gweld. Sut ma fe? Hey, we're just trio ffeindio pŵer. I'm blue, da boo dee da boo day. Sa'n credu. Pwy? Mae'n y byd o'i fyna! Mae hwnna'n rhys fel ofnus. Mae'n swnio'n horrible. Donna ti'n swnio 5 mlwydd oed Rhys, mae hwnna'n swnio fel ofnus. Ai, tw'n un. O, mae'r map ddim yn dweud y pŵer. Right, beth sy'n mynd ar ôl ti? Mae'r sanity pawb yn ar hanner. Hanner? Yeah, Mae'n dywyll. yeah. Donna. Mae probably syniad i ni gyd mynd mas te i gwella y sanity a wedyn dod nôl. Yeah, falle. Paid bod Gallwn ni edrych yn y llyfr os nes i ar y llyfr rhywle. O! O na! Haunting! Mae 'na haunting y dechrau. Mae thing fi'n flacio. Ie, mae haunting wedi dechrau. Fi bod neud Bryn Reddit. Fi'n ready. Mae haunting wedi dechrau, guys. Ydi... Wait, wyt ti'n gallu clywed fi? Ie. O, pawb, Owain jyst i dweud, mae haunting wedi dechrau. Nes i... Ie, mae haunting wedi dechrau, things ni wedi torri. Ti'n gwasgu fi? Na, ni methu O, ni nôl. Webcam... Wyt ti gyda gwallt ginger, Rhys? Okay, mae'r haunting wedi gorffen. Rwy'n meddwl. Fi jyst yn dilyn ti, Rhys. Shift yw e, fi'n credu y redeg. Mae'n glir. Dylai fi mynd mewn i'r stafell dosbarth na? Na, ni angen jyst gadael. Just gadael a gwella. Hei o! Dim ar drws. Mae'n dro fan hyn. Uh-oh. Fan hyn. James, ble mae James? Mae ti o- James! O na, mae di cau. Ydi e wedi cloi? Na'n beth O na, mae wedi cloi. Mae haunting. O, Haunt. fuck this. O na. Right. Are you angry? Let me out! Let me out! Na! Right, rwy'n just mynd i trio ceisio teithio. Where are you? Are you close? Please don't hurt me. Can you talk? Oh, trws di ara. Who are we talking to?
James. Hello. Hello. Nice. Dim byd ar spirit box. Mynd nôl yn y fan a just gwella. Yeah. Yw'n cael dank coin. 50 sanity power. Oh my. 30 cant. Yeah, mae'n mynd lan I 10 pryd mae'n haunting. Neu hunt. A ti ddim yn ti'n angen fi neu Beerys. Neu ni'n eich clywed ti. Sandy fi, Okay. 41 can. Oh, ni di neud un o'r objectives. Detect the room below 10 Celsius. Ni wedi? Pas Nes i ddim sylwi yna, dy fi thermometer. No, Ti'n di mysio efo smudge stick? smudge sticks. Pwy arall sydd gyda camera arnyn nhw? Mae gen I video camera. Mae dy fi photo camera. Ah, nice. So ni'n mynd bet nôl mewn? Ie, mynd nôl mewn nawr. Rwy'n ffili eisiau rebind o blwyddyn talk button hyn. Fi ti'n gwybod button am y radio eto? But... Ie, ti'n gwasgu. Oh, cool. Fi yn proximity. Fi yn radio. Bob. Beth yw enw'r ysbryd? Donna Jones. Mae'n mynd I edrych am y llyfr fi. Donna Jones, can you hear me? Uh-oh. Uh-oh, mae hi'n dod. O na. Mae gallu clywed rhywbeth. Ble oedd hwn yn dod o? Rhys ti really ti angen gwasgu'r push to talk. O, rwy'n methu... Ddim cael syniad. Ddim cael syniad. Ti'n gwasgu e nawr? Ie, none o beth yw'n ateb cwestiwn ti. Sorry. Okay. Mae'n fflachio y torch fi. Ie, rwy'n ni'n clywed rhywun yn cerdded. Fa fi. Draw fan hyn. Wyt ti gallu trio... Oedd e'n dod o'r stand fan hyn neu oedd e'n dod o above? Wel, mynd lan fan hyn, rwy'r llyfr fi, fi rwy'r llyfr yn ystafell lan fan hyn rhywle. Ydy hwnna? Na. Un nesa chwyth. Na, ble'n y byd yn ni? Rwy'n ni'n mynd i'r... Beth yw'r... Nes I rwy'r llyfr lan yr chwyth. O, na, dwi di... Oh my gosh, ydy hwnna fe? Oh my... Beth? Na, ydy hwnna'n llyfr? Right, boys, ble mae pawb? Donna Jones. Donna Jones. Donna Jones. Na. Oh my god, ti'n clywed hwnna? Ie, beth oedd hwnna? Yn credu wedyn yna. Dwi'n moch yna. Pwy? Oh my god! Pwy sy'n marw? Pwy di marw? Oedd hwnna'n James? Oedd hwnna James, ie James di marw. Oh na. Ni methu clywed fe unrhyw mwy. Ef mae di marw. Oh na. Oh na. Hydden y dda. James, ie. Who are you? Beth oedd e'n edrych fel, James? Mae wedi marw, mae methu siarad I ni na. Dylen ni mynd nôl ar y disgwyl. Ddim siŵr. Beth yw'r... Uh-oh. Meddwl mae'n dod eto.
Dydw i ddim yn cael unrhyw beth i protecto. Na fi. Rwy'n methu cofio ble nes i roi'r flipping llyfr na. Mae'n 6.8 fan hyn, grad Celsius. Mae'n 6.8 fan hyn. Fan Wedi hyn? redeg mas o'r lluniau. Okay. A anffodus, nes i redeg allan o'r lluniau efo am yn amba. So mae just hwn tor yn mynd corridors yn efo. Menu. Boys, pall stafell nes i o'r llyfr mewn? It's gen i ddim clem. Ble yn y stafell wyt ti'n rhoi e? Rwy fe un o'r roi fan hyn ar chwith. O. O, edrych yn lot yn... Mi methu cofio cerbyd heibio drisiau. Ar ffordd. Yndi. After tro cynta es i dod mewn. Ie. Mae'n weird. Ar ystafell... 4.4 fan hyn. Mae newydd. Pedwar grodd fan hyn. Roedd hwnna'n really loud. Sorry, sorry. Mae 6 nawr. O na. Donna! Yr un dwi'n di gweld... I'm blue, daboo dee daboo day, oo daboo dee daboo day. Boys, meddwl am... Saturday! Meddwl am clues, so bydd Brilliant. ni cael freezing temperatures. Ni wedi colli'r llyfr. So ni'n siŵr os ni'n cael clues right now. Donna, are you single? Freezing temperatures, a hynny'n ydy e? Hwna'n un o'r cwestiwn ti'n gallu gofyn ar y thing. Hello? Na, mae'r blwmin spirit box, dim byd yn dod ar yma, mae jyst dweud nothing detected. So, ddim meddwl mae'n... Wel, os ni'n gallu ffeindio'r llyfr, bydd hwnna'n help. Ie. O, yn y mas. Gymys. Beth o'n meddwl fan hyn? Ydy yn llyfr coch neu brown? Mae'n... pages di ffeisio lan, so... Okay. O! Ble mae pawb? Dwi wedi ffeindio blwmin, like, locker room. Dwi wedi ffeindio locker room yn edrych yn horrible. Ni gyd wedi gwahanu. Helo, be hwnna? Ni mewn y auditorium. Be yw Fel, hyn? the gampfa. Ble mae'r blwmin power? Unrhyw sy'n gwylio, a sy'n chwarae gêm hynny, ti'n gwybod ble mae'r pŵer yn y ysgol? Ysgol yn dda. Scooby-Doo, where are you? Ni mewn y gampfa. Okay, glow stick. Beth yw'n Hwna'n... ymwneud? Wedi rhoi y glow stick yn bwys y ffront, drws So, let's edrych am y llyfr eto. So, nid ni dod mewn a troi'r chwith na ni. Ie. So, let's trio mynd lan i'r chwith. Just edrych mewn, pob ystafell ar y chwith. Okie dokes. Morgan, ni nôl at y drws ffront. Morgan? Ie, fi'n confused nawr, fi ddim yn cofio ble dwi. O na. Un munud. O, so rwy'n methu cofio mynd troi heibio drisiau? Ti'n gwybod? Ie, perhaps o'n i jyst ddim yn edrych arnyn nhw. Fi yn y gampfa nawr. A ni'n mynd allan at yr drws blaen a wedyn mynd i'r chwith eto. O, mae'n weiri dywyll fan hyn. Mae'n creepy. Ie. Ni angen trio ffeindio... O, ffeindio'r llyfr. Hei. Dim ysgrifio. Ti eisiau O. codi yn lan? Gallwch clywed y bel hwnna? Dwi'n clywed bel.
O, fi ar bwys y glue stick nawr. Nice, hwnna ar bwys y ffront drws. Rydyn ni'n mynd i'r Ble ydych chwith. chi? Rydyn ni'n mynd i'r chwith os ti'n edrych at y gampfa. Right, ti eisiau mynd i'r lan o grisiau? O, dyna ti, ni oed weld ti. O, right, thank God. Ti eisiau mynd lan o grisiau? Shemai, Kieran? Yeah, go on. I'm just teimlo mae'n cymryd ages. O na, fflacio. Fflacio. Uh-oh. Oh! Gallu clywed cerfyd o lan o grisiau? Ie, rwy'n clywed rhywbeth. Huh? Oh! Hello? Helo? Fi James? yma, ond fi ddim yn gwybod ble fi'n mynd. Fi'n mynd tuag at y thingy, porffor. James, ti'n gallu Ie. clywed fi? Dod yn tu fas, Modern. O, dyna O ti. na, nes... Mordan, y drws just i Caiano. Y drws just i Caiano. Alright, nhw methu clywed fi oherwydd fwy wedi marw. Ie, James Mordan just go to... Owain wedi marw. Ti am marw drws? Mordan, na bydd just Cai. Okay, ni'n stuff then, ydyn ni? Ie, ni'n lot mewn. Mana drws arall? O na. Y problem yw, dim ond torch sydd â fi, a ble mynd thermometer. Fi'n credu ni'n cael plan nawr, be ni'n mynd i wneud, ble ni'n mynd i mynd, achos fi di redeg allan... O, gallu edrych trwy'r ffotos i gweld os nes i gael rhyw fath o ffoto dda, ond fi ddim yn credu. Wyt ti'n gallu clywed fi mewn gêm? Na. Wyt ti guys eisiau dynofio Discord chat neu cario ymlaen efo game Gweld yr chat? un llun? O na, ma hwnna jyst yn globe. Rhys, wyt ti eisiau dynofio Discord chat neu cario ymlaen efo game chat? Gofyn Morgan. Neu cario ymlaen efo game. Ymlaen. Dim ots dy fi. Oh, sanity. I was open there. Oh no. Fi... O, ie, fi'n credu ni angen bach o chill fan hyn am ychydig jyst i gwella. Mana loads o camerau gwahanol. Roedd hyn yn useful. Trwy'n ni'n... Ie, dylwn ni wedi defnyddio hwn cyn. Rwy wedi mynd nôl ar Discord. Sa'n siŵr os ti guys eisiau ei dynofio in-game neu. Fi ddim wedi gadael y Discord. Nes i'n mynd ar y Discord ti eisiau? Ti ar glywed fi ar Discord? Ie. Fi ddim wedi gadael. Rwy'n ni'n just mute i hun. Okay, Hello. nôl ar Discord nawr. Alright, ni, ie, really... Mae'n creepy. Right, Hello? ni ar... Hello. Dal ar dau y can.
sydd yn... Mae'n hwnna'n pretty cool, yr in-game one, ond mae just... Mae'n hwnna'n brifo fe blymyn bosef. Ydi. Trio gwasgu fi a bi. Ie, fi'n gwybod. Mae fi'n hoffi fe, mae'n adio mwy suspense. Yeah, rwyf yn to be fair, ond... Wedyn mae fi'n O, mae dwi'n marw, so... capture photo of the ghost ni gyda fe, so os ni'n mynd ar J, apparently, fi ddim yn gallu gweld o. Rwy'n mech fi gweld ghost o'n i'n... Mae'n cyfryd yn Banshee. Rwy'n mech fi gweld ghost fel yn... Unless... Unless mae'n y dywyll. No, apparently, mae ghost yn y llun hwnna, efallai. Yeah. Banshee ti'n dweud, James? Yeah, but Be within Shathy and everyone lost his fingers, like, all fingers. So, beth o'n ni'n cael? Ni'n cael freezing temperatures. Ydy yn rhywun ti'n cael, like, EMF rhi dde? Yeah, well, bydd ddim yn darllen unrhyw beth. Okay, so mae dim yn EMF, mae dim yn ghost writing. So mae naill spirit box, oedd fynd rhywbeth yn mynd ar spirit box. Na. Na, rwyf fi ddim cael yn rhywbeth ar y spirit box. So mae falle te, a ghost orb, neu fingerprints. Oedd fynd rhywun yn edrych am fingerprints. Sa'n credu os ni wedi dod ar torch cywir, oedden ni? Rwy'n meddwl mae'n just, hwnna'n just un o'r standard ones. I don't know. Na rwa. Oes na standard? UV light am the fingerprints neu? Yeah, UV light pit for you. Pwy sy'n wedi gyda hwnna? Mae fi'n cael ei, ond mae fi'n marw cyn mae fi'n user fe, so. Okay. Yeah. Neu just gweld ghost orbs. Ydy ti gallu gweld ghost orbs? Just like mewn... Na, bydd ti angen gweld nhw trwy camera. Beth am security camera yma? Ie, bydd ti gallu gweld nhw trwy hwnna, ond bydd nhw'n troi lan fel. Bydd ti smoke yna? Alright. Okay. Rwy'n mynd i mynd mewn a trio cael y UV peth o Curve James. Mae'n boes y grisiau. Cool, yeah. Mynd nôl i'r un grisiau. Neu ni gallu gweld y cyrff. So ni gallu gweld... Oh, ie. Dyna ni. So, ni'n troi... Ie, i'r chwith. Dyna fe. Right, os ti'n cadw golwg ar hwnna, then. Right, yeah. Go mewn gyda fe. Flachio eto, na dwi. Mae'r activity yn ar 10. O, na. Ond y pwynt yw, fi ddim gyda unrhyw... Mae'n i'r... Tu ôl ti, Rhys! Mae'n dod tu ôl ti! Run away! Dwi ddim yn gweld unrhyw beth ar y sgrin yma. Oedd fe cael ti... Rwyf fi just gweld e, just kind of... Rwyf fi'n dod lawr y grisiau at y ti. Mor dan ti'r un... Unig un ar ôl. Ie, a dyn ni gyda digon o tystiolaeth, dyna'r cwestiwn mawr. Hedio hwnna, nid marw y boes y drws. Ar bwys y drws. Ie. O, na. Na ti'n blocio'r drws ten, o'r ydi? Na, Oh my god! Mae'n Mae sanity ar 2%, though. No, 0. 0% sanity. So fi'n literally insane. Mae 2 now. Insane in the membrane. Insane in the brain. Okay, mae yna lighter yma sy'n handy. Mae'n activity ar 2. J. Oh, ddim J. Sef fi'n taflu fe da? G. Ond fi ddim eisiau colli fe, though. Oh, na. Nes ti gweld ghost orb ar y screen? Na. Mae'r ghost orbs ddim yn... Remember nhw ddim yn dangos lan yn yr ystafell ble mae'r ghost yn haunto. Na nhw wedi down os lan te? Ie, boes trwf. Ddim siŵr. Oherwydd mae'n ffynnu fel,
mewn y corridor. Yeah. Dim... So, dim drws, right? Dim i dim spirit ball. Theodore. So, ma... Two. Alvin, Simon, Theodore. Do-do-do-do. Do-do-do-do. Do-do-do-do-do. We're the chipmunks. Alvin, Simon, Theodore. Do. Oes na unrhyw fel stuff defnyddiol I fi? Ddim Fi'n gallu siŵr. clywed sŵn fyna. Soon. Y chwi! Sa'n siŵr beth hwnna rhan. Na fi. So, ble mae goodies pawb achos fi eisiau cael nhw? Lola. Strong. Yeah, Ble mae pawb wedi... Ie, fi yn yr ysgol. O, a bwys y grisiau i'r chwith. Fi'n gysau bod y person olaf. Ble... fi'n credu mae wedi cymryd y stuff then, achos fi ar bwys grisiau fan hyn. A does na ddim byd ar y llawr. Ys ti marw o? Sorry, Rhys? A mae wedi mynd ti bach ydi e. Roedd e'n marw i'r chwith hefyd. So... Rwy'n dod mewn nawr i gwybod. O, rwy'n gallu gweld ti'n dod nôl i'r drws ffront. Yeah. Ie, rwy'n fydd i'r chwith. I'r corridor i'r chwith, rwy'n fydd. Ond, byddai'n probably advise o paid mynd nawr. Ond mae rhaid I fi nôl rai stuff. O, diolch am... Ydyn ni cadw Oh, stuff? mae'n 0, mae'n 0 degrees Celsius. 0 Oh. degrees, oh my god. Fi eisiau just cadw golwg o route I dianc a pob pwynt. Dweud y gwir, nes I trio ti. A wen... Rhaid bod yn eitha gyflym. Oes na rhywbeth ynglyn â ysbrydion gyflym? Mae'n o rai sy'n really gyflym, ond... Ie. Wyt ti'n gallu gweld y bryd? Beth? Oedd ti'n gallu gweld y bryd? Ti'n torri allan, Rhys? Oedd ti'n gallu gweld yr ysbryd yn reded tu ôl fi? Ie. Fi'n mynd I taflu y lighter, okay? Ie. A defnyddio y spirit box, ie? Rwy'n fi ddim gallu clywed unrhyw beth ar y spirit box pryd rwy'n mynd defnyddio fe. EMF. Paid wneud stupid synau! Jesus Christ, ti'n mynd I fi fynd yn... Beth ti'n meddwl stupid sonau? Wedd rhyw sŵn o fel clincian neu rhywbeth. Sorry, mae hwnnw fi'n bwyta. Alright, okay. O, Right, Rhys, mae'r Mev. merf ti fewn y drws. Edrych. Ydys na'r beth yn digwydd os pawb yn marw? Dim... Sa'n siŵr. Ni erioed wedi cael hwnna o'r blaen. Ble ti wedi mynd? Fi ddim yn gwybod ble fi'n mynd. Fi ar bwys y stick yna ar y llawr. Hyn yn y drws front door dda. Y drws ffront.
Insane brain. Ble ti'n mynd? Fi ddim yn gwybod. Fi jyst yn meddwl, os ti'n cael EMF thing yna mas, Pam? dyna. Ni'n dechrau efo un nhw, so mae'n ffain os ni'n colli e. Jyst i gael fwy o evidence o fe, dyna be ni angen. Ie, ni angen Dwi'n meddwl mae'n reif. Ni angen ffotograffi yr EMF reader pryd mae'n mynd at 5 i cael ei registro fel evidence, rwy'n meddwl. Ond ys gen i ddim camera. Pwy arall oedd gyda camera? Rwy fi, ond nes i... Oh, right. Okay. Unrhyw syniadau then, guys? Rwy'n meddwl mae'n reif, dweud i fi. Rwy'n just yn ali. Okay. Os mae'n risky, just un person yn do it. Yeah. Ie. Ie. Ie, fi eisiau gadael nawr. So, ond fi ddim yn gwybod Ie, Pa ti'n mynd y ffordd cyfeirio? anghywir. ydw i? Ie, true. Okay. Wedyn trwy'r dde fan hyn. Nes i clywed rhywbeth yn mynd. Fi'n gadael. Reded! I know. A wedyn, A trwy'r A wedyn chwith. Ie. gwell i ni just ofalu nawr. Ond pot luck bydd e, achos o'n i gyda lot o... Rwy'n meddwl reif. No, Oedd mae'n freezing temperatures. Rwy'n dyfalu. Ffinws. Ie, tri o fe. Ond hwnna meddwl rwy'n spirit botan yn gweithio. Rwy'n spirit botan yn gweithio i fe. Fi ddim clywed unrhyw beth ar y spirit box. Rwy'n dyn fi fe. Rwy'n dweud no response neu rhywbeth. Neu Eurator. Crap. Gada. There's a phantom. ond Mae hwnna'n help. Nes i'n cael 70 pint fe? wel, wnaethon ni colli James yn go iawn. Oh, O na. Ie, ble fe mynd? Dwi'n gwybod. Ddim yn gwybod ble. Be ni'n gallu prynu fan hyn sy'n werth cael? Mae y cameras yn ddiddorol achos mae'n hawdd tynnu llun o pethau anghywir. Ie. Faint y camera sydd dyn ni? Os gyda ni Dau. o 2, so bydd yn defnyddiol i ni gael hwnna. Wel, ie. Actually, fi di yfed gormod o sydd oren a lemonade, so byddai nôl nawr, fi jyst angen mynd i tŷ bach. Okay. Membrane. Insane in a brain. Insane in a membrane. I'm blue tap tea tap time. Shoot some hoops. Wee. Oh. Owain, dal it. Oh. Nutmeg. Wow. Am I chasing? Dwi'n siŵr.
Ooh, and nanny and a man. Oh, Wow. Oh. Oh, mighty Mindo down. oh nah. Bum bum ba-dum bum bum ba-dum bum ba-da-dum. Mr. Sandman, give me a drink. Yay. Diyan di man mount? Scroll dal up him. Oh, mae'n mynd lan i 14 i fi. Unit pedwar? Yeah. Be, nes ti just sgor 14 sio? Na. Mae'n cumulative o tro diwetha. No, I still mind on the store. Oes. Oh man, mae bysa fi really brif yn awr o blymyn gwasgu B a fi. Yeah, mae yn, yeah. Hey. Bum 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 ba-da-na-na-na-na-na-na. Can rock and roll. Rock and roll. Beth wyt ti'n meddwl am map yno te? Rwy'n cool, rwy'n really creepy. Beth o fawr bro iddo? Yeah, hwnna'n apparently medium sized map. Medium sized map? Apparently. Mae'n bod mewn can rock and roll i. Nôl yn y game. Hey. Oh my gosh. Right. Awr arall o scary stuff nawr. Ooh, wyt ti wedi trio yr Resident Evil 2 demo ar Right. PlayStation? Na fi heb, a byddai ddim. So... Mae'n really Na, cool. yr unig reswm fi'n gallu neud hwn yw'r ffaith bod chi yma hefyd i rannu profiad. Oedd e ben fy hun, fi ddim yn hoffi mynd nôl i'r adeilad ar ben fy hun, so na, fi ddim. Oh god. Okay. So ni'n gallu ysgoi'r ysgol. Yeah, ni'n mynd i just mynd i tŷ. Good. Bach yn fwy Right, ready up. syml. Ready up. Manageable. Fw hwnna mewn manageable. Manageable. Cysgu'r dod i'r rescue. Yeah, manage. Os ti'n... Manageable. Hydrin. Hydrin, alright. Halau? Hydrin halau. Manageable. How Halau. Just to clywed it. Pwni tripod. O fi. Oh, nice. Rwy'n trio tripod efo camera. Nice. Okay. Ble mae e? Yn y draw fan'na ar bwys yr Oh yeah. stereo. Oh damn! Nes i... O'n i'n meddwl o fyny oedd right click am eiliad am ryw syniad tŵp. Oh. Damn. Oh na, nes i just was grass. A fi! Oh, Ble mae'r spirit box fi'n mynd? Yn ni di adio fe. Oh. Rwy'n wedi pigo fe lan. Oh, ydi yn y spirit box? Mae'n Na, a yna. looking, a radio looking thing. Na, Na, fi'n good at spirit box. Rwy'n... Na? Dim, Na. dim. Eithon ni ddim, nes i colli fe tro diwetha yn do, a nes ti marw. Ie, ond mae'n standard peth sy'n just dod o by default. Oh, na, mae dy fi'r... Edrych beth rwy'n dal. Ti'n dal O, y ti'n... spirit. Dwi'n dal o Neu bloody yn spirit daw box. ti. Daw ti, brilliant. Oh, sorry, rwy'n dod. Tŷ hon. Ti bod mewn tŷ hon.
Mary Miller tro yma. Mary be? Mary Miller. Mary. Mary. Are you related to Ken? O, un munud ddo. Sneb wedi mynd mewn gyda'r journal. O, mae dy fi camera, ffoto, a... O, mae dy ti camera hefyd os e, so... Yeah. I dweud, i fod yn teg, efo journal, ti directly just dod o fe mewn, rhoi y rhywle, wedyn... Yeah. Rhywbeth arall. So, Alright. orange edge am fingerprints. Wow. Well, Troi e lawr rhywle lan. Boobity booby. Rhoi e ar bwys. O'r un yma. Oh, sut ti'n gosod pethau lawr? mae ti just am tablu e. A ti'n... Na, ma' 'na ffordd o just rhoi e lawr, ddo. Or just yn taflu a... F. Am dorau. F yw e. O! Hyn mewn y cegin, remember? Mae jyst wedi mynd lawr I fel 10, 9 degrees. Na? O, mae wedi mynd lan. Trio me fan hyn te. Can you show us a sign? Mary Miller. Mary Miller. Mary Miller. Are you near? Hello? Are you a banshee? Are you a phantom? 16, 17 fan hyn. Mary Miller. Roedd e'n mynd lawr I 8 degrees. Mary Miller. Mary Miller. Mary, where are you? Mary. Hello? Mary Miller. Can you talk? Are you there? Mary Miller. Mary Miller. What is your name? Mary. Blink twice if you can hear me. Mary Miller. You Stop only it want just to be... dweud y blymyn enw hi and just mynd I angro hi like mad. Yeah. Yes! Rwy'n dweud we only want to be friends. Yeah. Are you there? Are you single? Ready to mingle. Brother wants to know. Are you there? Mary. Are you there? Turn the lights off. Who are you? What happened to you? Who is this? What is your name? Do you want us to turn the lights off? Dim byd ar Springboks now. I like your car. Nath rhywun just mynd mas i'r garage? Na, roedd i'n mynd tu allan o'r tŷ. Mae'n rhywun juice yn y... Can you turn the telly? Turn the TV onwards. Onwards. Mary, what happened? What happened, Mary? What happened, Did Mary? you just blink out those lights? What is this key for? Mary, Mary. Da-da.
Did we just mewn y living room? Ti just Huh? trafod, ie. Okay, cool. So rwy'n edrych fel blymyn child. Cerdded am like... Garage. Oh, no. Did you just turn the lights off? No. Oh, mae golen fflachio. And I have this wheels. This pair of wheels. Mary Beth sy'n gwneud ar Miller. hwnna i car? Oh, mae'n y cegin! Mae'n flipping scary as hell! Fi What? ddim eisiau neud e. God, mae'n really creepy. Mae'n What? fel Edward Scissorhands. Pam ti? Jesus. Rwy'n mewn y cegin! Fi ddim eisiau, ie! It's horrible! Owain mewn tedi. Mae dod... Na, oedd e ddim... Cael y crucifix yn barod, boi. Achos mae'n flipping scary. Le? Oedd e definitely fanna. Mary. Oedd ddim yn edrych fel Mary, though, but... Oedd e'n edrych scary. Scary Mary, ha! Okay. Hello, Miller. blink twice. Blink twice if you can hear me. Hey! Blink twice if you're here. Oh, wait a sec. Ma... Rhys, os ti'n aros gyda fi a ti gyda camera, pan mae'n dod Once trwy'n for no. i tynnu lle. O, Are fi'n you mynd i cael... here? Mae'n y camera da mewn... Mae'n yna dau camera efo. Rwy'n wedi rhoi y camera mewn yr cegin. Y video camera, that is. O, na, fi eisiau camera. Hello! Turn the TV off. Right. Ooh, mae'n just di mynd lan. Oh my god, you're mynd lan i 8, Beth yw timer? 0. Mary. Oh! Ydw i'n gwybod fflachio fanna. O, dde ti fas, fi'n credu. Hello. Oh, Jesus, Rhys. Rwy'n mynd i troi golau bant yn y cegin. Okay. Ie, i cael ei dod nôl. Wedi troi... Rwy'n mynd i troi golau bant mewn fan hyn, Rhys. Just so rwy'n gallu cael gweld ar y night vision camera. O, rhaid... Ydy rwy'n cael yr EMF reader? Ie, fan hyn. Ydy gallu troi e arno a just rhoi e ar y counter? Like the kitchen counter? Okay. Let's have a look. Just like troi e arno a drop fe lawr. Yeah. Mae ddim yn galw fi fel place o fe fel... Just tab here, efo G. Okay. Oh, Ti di gweld hwnna ddo? a hwnna'n upside down. Trio. Oh, there we go. There you go. Well, I just... So yn bydd ni gallu hopefully gweld ar y camera. Beth am y golau yma ddo? Dwi'n meddwl bydd nhw'n okay gadael arno. Oh. Actually, fi'n just reposition o'r camera. Wait. Hey, Rhys, dewch yma. Ti gyda crucifix. Are you our mate? Oh my Oh, god. ti'n mynd i roi ar y tripod, wyt ti? What do you do? Beth wneud unrhyw beth? Pwy di troi y golau bant? Ie. Troi nhw nôl arno, please. Oh god. Set. Beth di... Ar y wal, tu ôl ti. Na, ond mae ddim. Fi'n credu mae fe'n...
Pŵr wedi mynd allan, alright. Ie. Mae'n pŵr lawr yn y basement, ydy e? Ah, ie. Oh, That's not it. bloody hell. Na, da i ni gofyn neud i'r fus achos, you know, come on. Aye. Ie, Rowan. Oh, no. Here we go. No problem. Ti clywed y sŵn yna, EMF reader? Ie, na. Mae'n ffôl, EMF reader yn 5. Neu 4. 3, sorry. Ydy, mae ddim yn mynd am fi. O, mae'n lawr i 1 nawr. Where are you? Are you a pal of ours? Hey, Miller. Oh, Fi 'di clywed e, mae fel 5. the level's at 0. Oh, Where no, are mae you? ddim. O, pwy sy'n cael camera? Mae Fi. rhywbeth wedi step o mewn y... Beth? Edrych, mae rhywbeth Ble? wedi step o mewn y salt. Oce. Ydy hwnna wedi, like, pigo lan rhywbeth ar yr journal? Na, damn it. Na. Dwi'n meddwl hwnna mynd i Isn't he? register. Ti eisiau ni rhaid un o'r stopper? Alan. Bydd y Na. Morgan just tyn llun. O, We're pwy just sy'n ready. cael yr, you know, the UV light Fi. O, dwi'n just mynd mas o'r cerdyn. on a kegin? Ffôn. Pwy sy'n mynd i pigo fe fyny? Dyma fe. UV camera, mae'r salt on a kegin. Are you calling it? Hwna. Hwna fi. Ble yw ti, o? We're nôl yn y van. Ydych chi troi y golau bant yn y kegin a just go nôl yn y van? Ie, fi jyst eisiau bod yn agos i thing mae crucifix yn mynd i safio bywyd ni. Oes ys fi. O, waw, nes i'n mynd i 10. Fy. Oh wow, oedd e? Bloody hell, yeah. Be? Mae'n mynd lan i 10. O. Ok, mae'n mynd nôl lan nawr. Rwy'n mynd i, fi. Oce. Say rhywbeth ddiddorol i mynd. Dwi'n meddwl O, gweld da. rhywbeth ar Hello, y camera. where are you? Dwi'n meddwl gweld unrhyw Are you our friends? ghost orbs neu rhywbeth. Are you my pal? Alright. Are you friendly? Where are you? Hello? Oh, mae'r EMF reader yn mynd off on one. Take a picture of it, take a picture of it. Os gyda ti camera... Take a picture of it. Is... Yeah, nes. Nice. Okay, good. Oh my god, bod yn panicky. Panicky. Sorry, mae'n Mae hwnna di- just cyfri Na. Rwy'n beth gweld e nawr, mae'n yr journal. Na. Hello? Hmm. Hello? Are you here? Huh? Did you hear that? Yeah. What is your name? Who are you?
Who are we talking to? Pardon? Just said F. What is F? your name? Mary Miller yw hi. Is Are it you Mary a woman? Miller? I think gofyn hi. Are you Mary Miller? Are you a woman? Nothing detected. Is it? I think it said adult. So. Oh no. Are you here to hurt us? What does it? E. Are you angry? Oh, I see. Do you want us here? Do you want to hurt us? Huh? It just said die. Die. I'm sorry, I'm not sick. Can we help? Oh. Is anything wrong? I'm staying by the door. Are you friendly? Are you friendly? Mary Miller. Are you friendly? Nah, we were just ready to just do a kill. Kill Mary Miller. So kill adult. Why are you here? Why are you here? Should we leave? Attack. Attack? Attack! Are you single? Nothing detected. Sad. Are you horny, baby? Are you horny? Can you show yourself? Show yourself. No, do not do that. Anybody? Speak to us. Beth am, cleanse the area near the ghost using smudge sticks. Ydyn ni gallu neud hwnna? We didn't call it smudge sticks. Darn it. 5 EMF. Oh no. Ewch nôl yn y cegin, a wedyn least os mae'n lladd i fyna, bydd gyda ni evidence, well, witness. O na, Rhys, ewch gyda brawd ti, gyda crucifix. Ring of me. O wel, mae'n tough. Oh god. You're a terrible ghost. Footprint mewn na. I'm not Yeah, well, scared of you. Oh, but mate, ti'n ei nawr ti? Oh yeah, I've done it now, haven't I? Oh god. Rwy'n dal crw. Rwy yn mynd hal camera fi. I'm sorry. So, I'm mynd nôl lawr y grisiau trepwyr na hwnna. Beth sy'n adro fi? Yeah, it's fine. Oh, Was that meant to scare me? I'm not scared of you. I'm scared of no ghost. Nothing. Na. Eisiau'r camera? Ti dda hi? Dal. What? Eisiau'r camera? Does dim byd diddorol ar y camera, ond chi dau yn symud o gwmpas. No, I'm for it. Rwy'n y camera. Felly ti'n lall. Yeet. Do you like memes? Are you friendly? Are you with us? Oh, yn cymryd y camera. Are you here? Cymryd lluniau. Mosod. Oh, mine like 3 pedo degrees. Where you at? Where you too, mate? Where you at? Where you... Beth yw enw e? Sierra. Emily Miller. Emily. Mary, sorry, Mary Miller, ddim Emily.
Mary. Mary Miller, where are you? Very, quite contrary. They're in the kitchen. Go and get them. Are you here? Did you see that, Reese? Just when he blinked or did go light twice. Nah. Are you friendly? Are you friendly? Blink twice for once. No. Are you friendly? Are you friendly? Do you want us to leave? Nothing detected. Right, my menu hunter. I've done some Do more you want to hurt investigating. us? Like the ghost name is. The ghost also seems to only respond to people who are alone. You should be able to use it to anger it and get some paranormal activity. Make sure to refer to your journal and write down any evidence you find. Do you want to hurt us? So if you write it in a chi gadal. Fi 'di gadael fi voice drws. Okay. Is anything wrong? Yes, 2 blinks. No joke. Is Go on. anything wrong? Okay. What should we Well- do? What happened to you? Can we help? Are you okay? Can we help? Do you want us to leave? So Do you EMF want level Just 5. to die. Yeah, just when you blink or twice. Ydy y spirit box yn gweithio? Yeah, it is. Are you angry? With a goal, I just blink you twice. Peter, we go. Do you want us to leave? Yeah. Why are you here? What do you want? What happened to you? Oh, I freezing temperatures mean. Very well. So EMF level 5, freezing temperatures, spirit box. Yeah. Ond hwnna ddim yn cael dost. Mae'n not yet discovered. We were llyfr mewn. Actually, we're feeling really freezing temperatures. We're like 9 degrees. We were llyfr, gweld os We're mae'n... doing gin neu oni, basically. Yeah, fi'n dweud. Oh, mae'n naif y spirit, mae'n blows bubbles, orbs, neu... Right in. Oh, mine are right then. Ai, ni'n dweud beth mae'n ysreded. Beth yw e? Oni. Oni. Yeah, you okay? You okay? You okay, honey? Honest. Niwch chi reded i ffwrdd os ti eisiau. Nid rhywbeth beth mae'n. Ah! Dwi wedi bod yn y fan yr holl amser. Ti wedi casglu y llyfr? Na. Na. Rwy'n Na, ddim na. gallu pig fel yna, so... O, ni yma, ni, fi fe'n just dod, fi fe. No, probably. Right, ni'n meddwl mae'n oni. Honey, Just- you okay? So, evidence oedd EMF level 5, yeah? Yeah. Spirit box. Spirit box, bendant. Right in. Yeah. Oni. Kind Right in. Honey, are you okay? Pawb wedi set hwnna yn ei journals? Yep. Yep. Yeah. 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 Definitely. Ba-da-ba-da-ba-ra. Brr-brr-bar. Ooh. Yay! Wait. Oh, did Ben! What? Found that be worth it. Pam oedd none o'r photos wedi... Rwy'n ddim meddwl mae'r photos wedi gweithio. Rwy'n nhw ddim yn cael like, you know, little names yn llyfr. That's... That sucks! Oh, well. I'm back on rubbish. I'm 10 pint extra there. Don't worth it. The stress? Not. I'm fine.
Better. Summer train. In the neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Okay, beth ni angen cael, guys? Gei ni Uh, do... Pa mission ni'n neud? Mae gen ni Ridgeview Roadhouse, Edgefield Street House, Tanglewood Street, a Brownstone High School. Ddim y high school, ni wedi neud hwnna, oedd yn anodd. Ridgeview Roadhouse, difficulty amateur, 2-story, 4-bedroom house with a basement. The owner called this morning. From what she said, it sounds like a dangerous ghost is haunting the area. Ooh. Roadhouse! Yeah. 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 So, oes rhaid ni prynu unrhyw beth specific ar gyfer y task yma neu na? Dwi'n meddwl. Ydy na automatic strong flashlight? O fi Mae'n ddim wedi- extra strong flashlight, ond ni'n mynd o lefel eto. Na, ti just cael a normal flashlight. Rwy'n dod o extra flashlight dan fy hun. Right, fi wedi prynu strong flashlight te. Fi'n meddwl ti allu. Wyt ti'n hide on flashlight? Ie, fi'n gallu. Ydy? Ie. Oh, sick. Yeah. In level 3. So, Nice. strong flashlight. Motions? Oh, ie. Ydy rhywun eisiau prynu smudge sticks? Mae gen i lighter. Ooh, rwy'n mynd i prynu motion sensor. Motion sensor. Ti ddim... Yes. Ti'n gwybod level Dwi'n 5? Dwi'n meddwl. Ie, tri. Ie, gwe. Hwnnw'n disappoint. Ie. Maybe like crucifix. Oh, the crucifix are nice. Un extra. Achos os maen nhw'n really peryglus. Crucifix is used to stop ghosts from entering their physical form to attack you. It's advised to place them near the ghost. Be ti angen actually place nhw lawr? Wel, mae'n swnio fel na, di e. Mae'n dweud place them near the ghost. Yeah. O'n i'n meddwl just dal nhw fyny fel mae Rhys wedi bod yn neud. Ah, go on then. Crucifix. Dyna ni. Arall? Gwerth cael? Motion sensor? No. Popeth arall yn like level uchel. Oh, for the crucifix to successfully prevent a hunt, it must be in the vicinity of the ghost when it starts the hunt. The crucifix has a range of 3 meters for most ghosts, and 5 meters for the banshee. Oh. Oh. Okay. If the ghost is out of range of the crucifix, even if the crucifix is located in the ghost room, it may initiate a hunt, as normal. Oh. Yikes. Oh. It says no sound or animation will occur when the crucifix blocks a hunt. It will simply disappear once both charges have been used. Alright. Wel, pryd oedd e'n achub ni yw dydd yn blaen? Yeah. Rwy'n ni dal rach i clywed e. Yeah. Yeah. Diddorol. Ie, rwy'n bwysig i live efo. The crucifix must be within range of the ghost hunting spawn point in order to work. Because this crucifix isn't always reliable, because ghost may spawn a random short distance away from the center point of the ghost room. Beth os then, fi jyst wedi meddwl, falle mae'n syniad ni gyd prynu video cameras extra i pleisio nhw ma rownd y llefydd. Ie, os ti eisiau. Ie, chos ti'n gallu cael lan at 6, so os ni'n cael mwy o video cameras Ble ma nhw? yn y siop, $50 ar ôl fix. $50. Mae gen i $55. Wel, falle bydd y job nesa yn... Na, fi ddim yn gwybod. Ie, falle bydd ddim, ond fi wedi prynu un arall anyway.
Yeah. Hefyd. fi just wedi. Ti 'di prynu Oh. photo camera Rhys, dwi'n meddwl? Na, nes I prynu video camera. Or if you just got a photo camera mynd lan I tree. Na, hwnna dim yn fi. Oh. I adio fe ddo? Ie, fi jyst i adio dau. Ie, ond Rhywun just wedi prynu photo camera. Nes I prynu dau video camera. oedd e ddim yn fi, ie. Okay, never mind ta. Perhaps mae'r llygaid fi yn play a tricks. Ie, na, ond i ond cael 3 video camera. Nes I prynu dau. Ie, so un I fi, un I ti, a oedd un yn barod, so ie. Cool. Nice. Na, be? Dylen ni di cael. Wyt ti di prynu un oes? No. O, ti eb. Mordan, ti di prynu? Ie. A rwyf na un yn barod? Ie. Dylen ni cael cael o ta. Na. Na, nes I prynu dau. Ti prynu dau? O, ti di adio dau, ddo? Ie. Wyt ti wedi prynu photo camera, Morgan? Na. Oedd e'n 50, so no way oedd e'n photo camera yn 40. Yeah. Ah, weird. Na, wel, dim... Paida. Sure. Game yn chat dan. Ie. Glitch in the Matrix, falle. I'm ready for more fair. We've arrived. Check the equipment. Okay, beth am setio fyny'r cameras, tacteg gynta. A wedyn... Now, looks like this is going to be a tough one. We've had reports of violence, and it looks like Violence, uh-oh. We should come with the tripod. Na, just aros tan ni'n ffeindio'r ystafell cyntaf. Oherwydd, bydd ti methu cario unrhyw beth arall. Wel, ti methu like, newid un. Okay. O, di rhywun wedi piglan Ie. ci. Oedd rhywun di pigo fyny'r strong torch? Na. Dim... Ydy rhywun wedi prynu un? Ie, nes i. Ram prynu. Beth ti'n edrych fel? A fi ddim yn gwybod beth yw'r gwahaniaeth. Tiod, os mae'n edrych yn wahanol. Oedd hwnna ti? Rhys? So, Ie. o, ble ti eisiau fi roi'r camera gyntaf lawr dan? Fyna? O, pwyntio draw o fan hyn fi'n credu, bydd hwnna'n eitha cool. Achos mae'n cael y maximum amount of... Dylen ni trio gweithio mas os mae'n lan star neu Ie. law star yn dyn da. Oherwydd... Ie, ni angen ffeindio'r ystafell yn gyntaf. Alright. Sut ni ffeindio'r star? A rwy'n cerdded rownd efo'r thingy, Reg. yr thermometer. Ydy handprint yn dan dros lan eto? Ddim siŵr. Wait a minute, oes unrhyw un wedi darllen y thing o beth yw enw ystod? Na. Na. Brilliant. Mae'n mynd nôl I gweld beth oedd e actually yn dweud. Hello? Is anyone here? You're looking for... Jesus! Beth yw na? Lle Karen mynd band? Ie, rwy'n fi mynd bad syth o bloody o flaen fi. Mae ofyn mae'n garage ta. No, mae'n 13 degrees fan hwnna. Sa'n gwybod sut I stopio hwnna? Edrych. Chwe. Hello? Are you here? O'n i'n cario
tripod a wedyn wnaeth e jyst diflannu. Ie, os ti'n swapio i rhywbeth arall, ti'n gollwng e. Oh, right, okay. O, ti! Golau just i troi ban. Golau just i troi ban Landstar. O, na. Golau just i troi ban. How would he mynd? How would he mynd? Pan ni'n mynd mewn, pan mae'r BPO yna'n digwydd, Ie, hwnna'n y car, mae'r blooming thing wedi... tripo. Ie. Nath y golau mynd ban lan grisiau. Ie, mae pŵr wedi mynd ban. Gwyn o. O, mae ceir hwnna. Rwy'n mynd lawr y basement tri o ffeindio'r blooming. Pwer nôl ar, fi jyst yn... Ydy e? O, Ffeindio'r switch. ble efo pŵr switch? Lawr basement. Oes yna allwedd mas hwnna te, rhywbeth sy'n... Rwy'n methu ffeindio'r un. Unrhyw un yn gwybod beth yw'r thing am gostod rhywbeth lawr? F? F fe? G? Ti'n serious? Ble mae'r canol yna? O, dyna fe. Di prynu canol, mae'n methu bloody roi e lawr. Ti'n meddwl mae yn y sefyll na te? Are you around? Oh, sugar. I'll do. Hello? Hello? Oh. Beth yw enw e? Ti di... Sorry, nes i mynd yn distracted a just pigo rhywbeth random. Pardon me, Donald Jackson. Donald? It says the response to everyone. Oh, dyna'r powerful flashlight. Mae'n mewn o fan. Mae'n ar y bottom shelf. Ah. Sut ti'n gallu anglo fe? Look now. Yo, are you here? Can you hear us? Yo, yo. Yeah. So, beth mae'n dweud yw... Discover what type of ghost we're dealing with. Capture a photo of dirty water in a sink. Find evidence of the paranormal with an EMF reader. Prevent the ghost from hunting with a crucifix. I've done some more investigating for you. It looks like the ghost name is Donald Jackson. This ghost also seems to respond to everyone. You should be able to use his name to anger it and get some paranormal activity. Make sure you to refer to your journal and write down any evidence you find. Oh, mae hwnna'n beast o flashlight yn dwi. Yeah. Hello? We're just dod o pethau mewn i'r cegin, so ni gallu just cael y tools mewn fan hyn.
Yes, syniad da. Can you write something in the book for me? Donald Jackson. Hello? Are you here? Hello? Are you here? Yo, yo. Who are you? What's your name? Show yourself! Oh. Show yourself. You win. Oh, I called him a whip! If he called him a whip, I would Mae'n a rhywbeth yn y bots drofa na. Beth? Mae'n a rhywbeth yn y dra drofa. Adra. Like, Jesus. fan hyn, nes I ar y dra, mae'n fel courtroom. Na, beth ydi hwnna? Oh, mae'n shadow. Donald Right, so Jackson. mae yn y garage ted, yeah? Donald. Mae yn y garage, Jackson. yeah? Yeah. Ydy e? Yeah. Oh god. Peidiwch insulto fe. Ti wedi gwneud yn Andrew nawr. Let's symud popeth mewn i'r Garage. garage, yeah. Donald Jackson. Clywys i hww thing yna. Just nawr. Na fy drws yna jyst aro, nes I eb y tarffu hwnna. Na fy drws yna jyst aro. Mae'r golau wedi just mynd bant. Ble ma fe? Remember mae mewn y garage? Ond nes I just hefyd heibio, drws yna, na fy jyst aro. Pa drws? Ha na. Falle mae'n just like drofyn in rhywle. O, EMF yn bant, ie? Yeah. Gyda fi yw'r camera. Oh god. Be? Rhyfer thing. Rhyfer... Fi'n rhaglen ble yw'r camera. Just edrych lawr y corridor. Efallai hwnna. Donald Jackson. Donald Jackson. Donald Jackson. Hello, Donald. Mae o'n yn Fi'n Alex, edrych below. Corridor. You're a stupid ghost. I did. Are you a wimp? I'm not scared of you. Come get me. Not me. Dim ni. Come at me. Come on then. Where are you? Show yourself. What's your name? Donald Jackson. Come on. Are you here? Jackson. Are you angry? I'm on a level 2 REMF. Question, ti'n gwybod achos yn defnyddio ein mics ar gyfer Discord, ydy e'n cael effaith ar, like, blocio'r mics ar gyfer y VRB thing yna? No. Y candle di symud, di troi max eto. No, mae ddim. Are you? Oh god. No, mae Okay. dim Beth di yna'n meddwl te o'n candle? Don't know. Sa'n siŵr. Ydi... Ffair... Mae'n Cameras. lighter yn y van. Yeah, I'm not really fun a mistake, just gael fe'n wimp. Am Sandy fi ni. Donald Jackson. Remember mae mewn y... Apparently, ni ond yn cael dau camera. O, ni anna symud... O, un fi'n upside down. Di y camera ar peth di troi man.
Ddim siŵr. Falle mae ddim wedi cael ei troi arno yn gywir. Rwy'n meddwl mae'n definitely lawr yn yr ochr efo'r Definitely love yn y gar. yeah. Mae fan hyn? Yeah, hwnna, rwy fi'n mynd mewn y garage, a wedyn rwy fi'n gael fe wimp, a wedyn rwy fe golau yn mynd bant, a drws yn slamio, a rwy fe'n mynd... Ah, serious? yeah, hwnna pam rwy fi'n blymyd sgrechian. Oh god. Donald. Donald? Mynd i roi- Donald. Mynd i symud y tripod. Yeah, symud yn y garage yna. Rwy'n mynd i dod o'r bright torch mewn hefyd, so mae'n mynd i gallu clywio fe. Pam di golau bant yn y garage? Try it off. Mae'n level 3 activity. Okay. So, Ydy yna spot da am y tripod? na, mae'r car yn blocio fe, di e? Ni'n cael camera yn edrych mewn yn barod. Yeah. Felly ni eisiau cael fyw. O, di'r candles lawr fan hyn wedi mynd bant hefyd. Yeah. Wel, Be? Nes i Nes i gweld e? Ble? Boys, ble ma fi? ble i ti? Ti yn y garage? Yeah, literally roedd yn just, ei sefyll yn blaen fi edyn. Sefyll o flaen ti, o. Rwy'n meddwl, yna, Oh, trwy ni gosh. yn ti ddau. Sy'n byd yn y camera? Oh. Rwy'n neb just mewn y... Rwy'n neb just yn sefyll yna. Na. Fi mewn y garage. Oedd fi'n rhywun yn garage pryd nes i strechian. Na. Right, Okay, mae Denny... beth ni'n taflu crucifix mewn gyda fe? Taflu crucifix mewn fyna. Ydyn ni wedi wneud y tymheredd a cael y gwybodaeth yna, neu na? Na, rwy fi... Na, Ble ma'r llyfr? Gweld yn rhywbeth. O, mae'n pedwar. Mae'n pedwar. Pedwar. Oh, ghost orb, ghost orb, ghost orb. Nes i Three. gweld ghost orb. Yeah? Yeah. Nice. Wyf fe troi y blymyn golau bant eto? Ghost orb Be ti'n Be gweld mae'n nhw? tripod? ar ryan ar camera. Tripod yn y garage. Ydych fi roi y camera ar y tripod? Mae camera yn barod ar tripod. Yni? Ond ni'n cael 3 camera, yni? Yeah. Rwy'n yn edrych drwy yna. O, ydych fi troi y golau bant so mae ddim yn blind o'r camera ti? O! Ie, ond mae'n vision, os da? Le ti roi... Ble mae llyfr, pawb? Rwy fi'n rhoi y dro fan hyn. Fi fi'n... actually, yeah, good show. Fi fi'n rhoi mewn y garage. Yr un rwy'n eisiau crucifix. What? O ie, bydd ni'n gallu rhoi y crucifix mewn y garage. Dod i drwy, na ta, ie. Syniad da. Mae'n dweud mae'n fan hyn hefyd. Ie, dod i'r drws, mae'n taflu, ie. Ti ddim eisiau dod mewn i ti. Mae'n dweud 2. Right, troi y golau off nawr fi'n credu. Ti eisiau UV tool? O ie, bydd hwn good. So- Mae 1.9 o... Ni just taflu ar llaw. Donald Jackson. You're weak. Hey, Donald Donald Jackson, you're weak. Donald Jackson, you're weak. Mae'r big torch ti mewn fan hyn, Morgan. Okay. Nes i just taflu UAV, UAV?
UV filter. O, mae'n dod. Nice, diolch. No, my god. Wel, mae doi. Mae wedi mynd lan I doi y paranormal activity. Oh yeah, sut ti'n gwneud na? Oh, wow, okay. Yeah, mae'n pedal na. Come on, Donald. We're waiting, Donald. Come on. Dwi'n mynd lawr I un eto. Ghost orb dal. Ghost orb. Ti'n rhaid o'r allu. Oh, yeah. Ble? Nes I tynnu. Ah, oce. Ydy yw'r eisiau tab... camera yn y ochr ar? Mae'n tri gros else. Na, tri... Pa'n edrych fi symud un hyn? Na, sdim yn rhan arall. Donald. Ble? Rwy Na. yn ochr arall ar garage. Or So, right in the corner now. like driven in. Llawer ni. Yeah, no, say. Son. Donald! The EMF reader and just mynd off on 1 hour every day. Okay. Da-da-da-da! Donald! Oh, flachio! Flachio! Do you like my singing? Do you like my singing? Sim byd arall yn y truck os ni'n gallu defnyddio. Ddim siŵr. Oh, y camera ar fan hyn. O ie, hwnna jyst yw'r un yna. Yeah, we fi jyst yn gwylio hwn. Trwy fynd dod trwy. Yeah, Oh, damn! Nes I ddim pigo fe fyny, nes I just bloody tynnu dyn o camera. Jesus. Okay, look at that. Mae'n gweld yn rhywbeth efo rhwng yr UV torch. yeah. Oh, mae'n oer fyna. Are you here? Ble? Ydy bach. What is your name? Oh, mae ddim nawr, mae ddim nawr. Oh, 1.5. You're a rubbish ghost. 1.5. Come on. Spook me. Flash once if you're an idiot. Flash twice if you're stupid. Nothing. Absolutely nothing. You do not scare me. Trwy'r golau band. Ie, bydd hwnna'n mwy creepy bawb. Yw'n y fflachio. Hey, flash twice if you're stupid. Fuck you. Oh no! Help me. Ghost orbs. Ghost orbs. Whoops! Wel, rwy di angro fe, tipyn bach. Ble efo pwer? Yn y basement, fi fe? Ie. Oh, wow. Right. Rhywbeth di did rhyw. Beth? Ie, ble? Ble? Sorry, rwy fi'n fflach hefyd then.
Sori, a rwy'n clywed yn y garage rwy'n mynd... Yeah, Really? You, brother. Rwy'n golau off then. Falle dyna yw'r opsiwn. A wedyn, yr un yma hefyd. A wedyn aros tan bod yn fflach, a wedyn neud tynnu llun o fe. A lot o option. Ti di pig EMF reader lan? Ie. Hwna fel visual aid i gwybod beth oedd y... So rwy'n just talu fe tipyn bach further yn y room. Okay. Hello! Donald Jackson sucks. Smell bag. Donald Jackson is so silly. Donald Jackson. Donald, are you there? Donald Jackson, are you there? Donald Jackson, are you there? Well, the real Donald Jackson, please stand up. Donald, are you there? Donald, are you there? Donald Jackson, are you there? Okay, so beth ni'n cael so far? Ni'n cael ghost orbs. Ghost orbs. Oes llyfr. O'n ni'n cael freezing temperatures? Na, dim byd yn y llyfr. Oedd y temperatures yn freezing, Morgan? O'n nhw lawr i 0.7. Cool. So ni'n cael... Di yna cyfr. Reit. Rhaid o'r Oh my eich god, mae car yn beeper out. Mae gen i'r agwedd. Falle just trio clicker car os ma. Yeah, really gwasgu fe. Was that you, Donald Jackson? Was that you? Oh no, is that your car? Did you do that? Was that you, Donald? Donald. So there's dim byd ar y voice box. Mae'n rhaid i ti pigo fe fyny i fe gweithio ddo. Hello. Dwi wedi bod yn siarad i mewn i fe, a mae'n just dweud not detected. Where are you? Hello? You around? Falle Hello? trwy dole mas tu ôl ti hefyd. Are you close? Where are you? Be? Beth i dweud here, attack. Okay, ni cael voice box. Yeah. Spirit box. Mae'n It's a unig beth sy'n dod lan, attack. like ghost orb, freezing temperatures, spirit box yw me. Beth am cael rhywbeth o freezing Gadael temperatures? e. Gadael e, na fe? Ti siŵr mae freezing temperatures o? Yeah, oedd yn 0.7. Hwn yn... Oh yeah, 0.7 degrees, 0.7, minus 4. Oh my god! Be? Mae hi'n fanna! Sam ei no! Oh no, that was Sa'n Morgan. llun o fe? Rhaid gweld unrhyw beth. Rwy'n fod o'n Morgan. Ond rwy'n fed bind. Oh, Ti'n mynd ein fi, so fi gallu tynnu llun o fe. yeah, mae definitely freezing temperatures. Okay, So, Are you a me? ti mewn... Ti eisiau dadle? What are you? Are you a me? Do you want to hurt us? eisiau fi trwy'r golau off. Yeah, go on. Ti'n meddwl ni cael dido ni dyfalu? Are you with us? Close. Are you a... Are you a me? Are you a me? Swap your camera nawr.
Are you a me? Mae cameras eraill, boys. Yn y garage. Are you a me? Oh, shit. Wyt ti ddifri? Yeah, fai yn Oh, for God's sake. Beth... Oh, man. right yn y cornel o'r garage hefyd. Oh, shut up. Na, dwi ddim. Mae yn literally. Oh, God, okay. Fi'n mynd I gadael o wain I just neud. Fi'n mynd I taflu'r Are you camera friendly? fan Die. Mae just wedi dweud die am gen. Oh my gosh, na dwi just gweld rhywbeth. Beth? Rhaid taflu hwn fan hyn. So beth di me te? Ti ddim gyda camera te? Na, ti ddim gyda camera. Oh, apparently ni wedi cael llun o'r ghost. Ydw i? Oh, What? Morgan, wyt ti... Pam wyt ti... Oh, right. Rwy'n rhoi ti yn y fan efo fi. Wel, you know. Mae gen I flashcam. Picture. Ni ddim yn gallu gweld nes I tynnu llun, ond ti ddim yn gallu gweld unrhyw beth. Apparently our photos, ni cael footstep, apparently. O ie, yn y peth. Y san. Ia, rwy'n fi cymryd 2 llun o hwnna, rwy'n fi ddim yn registro, wedyn yr un arall, on. Apparently ni cael llun o'r ghost. Dirty water in a sink. Ni ddim wedi cael hwnna, ddo. Na. A ni eisiau casglu'r cameras Ie, o hwnna'n- tu fewn. Oh yeah, just cael y cameras then. Yn ni angen cymryd? Street. Ni'n rhywod. Dwi'n cool I cael nhw, achos nhw'n werth arian. Ie, ond yn nhw just respawn oedd. Na, fi ddim yn credu. Fi'n credu ni angen mynd yr off yn ôl gyda ni. Neu ni'n colli nhw. Rwy'n fi'n meddwl ni'n colli nhw. Na? Rwy'n ni ddim colli nhw beth o'r tro diwetha, rwy'n fi'n gadael stuff. O, sa'n siŵr. Fi ar ben fy hun nawr yna. Ni dal efo 3 objective fi. To be fair, un o'n nhw. Na, ni efo 2 objective. Dirty water. So ni angen y camera nôl ydyn ni. So beth os ni roi'r golau ar, cael y camera nôl a wedyn falle pigo fyny y cruiser. Ni gallu gadael y garage. Ni eisiau camera. Ie, wedi pigo nhw lan. O ti wedi? Oh, good, 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 good. Ond am yr un yn y corridor. Oh my god, mae'r golau just wedi mynd ban. Mae di mynd lan. Donald Jackson. Ti eisiau talu popeth a wedyn na I dod I cast. Donald Ni'n cael popeth yn meddwl. Donald Jackson. Donald Jackson. Hyd lan y llyfr o pethau. Na, rhaid dim byd Paid y poeni am hwnna. Ni ond da, ni'n poen. Ni yma'n poeni am y llyfr hwn. Oes na dŵr yn y sink? Na, hwnna'n ghost event. Sa'n siŵr sut I trigger o ghost event. Where mae'r, like, ti'n clywed, like, gurgling noise, a gweld, like, y dŵr yn rise lan o'r drain yn y sink, ond hwnna heb di digwydd. Give us a sign. Fill the sink. Can I have can you clean those dishes? Ydyn ni just yn mynd I dyfalu nawr? Os mae'n 10 o'r gloch a fi angen mynd I gysgu? Ie. Di dyn o'r gloch, blendyn. Amser yn hedfan I gael. Ti'n lladd ysbrydio. Ddim yn lladd nhw, nhw'n bach yma rwan. So, yeah, freezing temperature. So mae'n meird, yeah? Rwy'n meddwl, ie. Sound. Pa wedi Ti eisiau fi try? entry eich journals? O na, fi ddim wedi, un munud, wel, un munud. Beth oedd y evidence eto ni wedi dweud? Ghost orb, Freezing temperatures. A spirit. Ghost orb, freezing temperatures, spirit box. Okay, cool. Yn barod. Hei, neb di marw tro hon?
Oh, fantastic. I feddwl bod e fod yn really treisgar, aggressive a pethau. Hey, Yeah. Caroline, Good. Ghost was a me. Really, bydd hwnna'n good. Peder bent I sôn. Nice. Hey, down, right? But, yeah, am heno. That's good. Good. Game da! Good. So, y tro nesaf dwi'n rydd, guys, yw y nos Wener Got some jobs ready. nesa. A ni eisiau neud rhywbeth, I suppose hyn yn cael yn gei a fi, ydy e? Yeah. So just kind of, Booty ie, neud. Ond fi mynd I cynnig rhywbeth, Yeah. bod ni'n gyd yn gwisgo, achos mae'n noswaith cyn cael yn geiaf, ni gyd yn gwisgo mewn fancy dress cael yn geiaf ar gyfer y stream. A bod ar cap. Ar Dydd Gwener, ie? Ie, hwnna'n swnio'n da. Okay, cool. Fancy. Hey, Dress. wel, ni di gorffen ar high note. Yeah, brilliant. Mae hwnna wedi mynd yn really good. Fi'n credu ni'n wedi adre, oedd e'n awesome cael y spirit box yn gweithio. Mae hwnna yn really freak yw e. So, Yeah, no, really joio'r game hwnna. Sa'n siŵr faint o, mwy o'r game rhaid gallu chwarae. Mae'n mynd a bit repetitive. fi'n credu, mae'n neis bod ni'n mynd I cael break nawr. Neud e o am y tro olaf, Dydd Gwener, mewn Ie. fancy dress, cael yn greiaf. A gobeithio gallwn ni neud rhyw, really. Hard level. Hefyd. Unrhyw un arall sy'n mynd I ymuno, bydd e'n good. Achos mae pedwar yn un fwy o siams o ennill fi'n credu. Yeah, definitely. Rwy fi yn edrych ar y Trello board ar y developer y game hyn, like actual level select, ble ti gallu dewis pob level, mae ddim yn just rhoi ti random selection, yn mewn y timeline. Okay. I gweithio. Oh wel, mae hwnna'n da. Yeah. Alright. Diolch am gwylio. Yeah, diolch pawb yn gwylio. Ac bydd ni'n gweld ti gyd yn y stream nesaf. Y stream nesaf Dydd Gwener te? Neu wyt ti'n mynd I fod yn gwneud rai yn y dydd, Morgan, am y Awr Retro? Yeah, fi'n credu, mae'n probably neud ambell un yn y dydd, un tan dau, just achos mae yna mod pack Dungeon y Ie. Disc cael yn geia. So yeah, Nice. felly, ymuno, tiod, dod Ie. draw i'r bryd hynny. Ond ie, fi'n credu dyma, achos mae dim ond cael yn geaf chi'n cael ei wneud mod pack cael yn geaf. So, bydd e'n werth I fi trio gorffen gyda, mae 3 cymeriad newydd ar gyfer y mod pack, so Yeah. bydd yna'n cool. Yeah. Nice. Yep. Pretty cool te. Yep. Oh, Edrych awesome. ymlaen. Yeah. So diolch yn gwylio pawb. Yeah, cysgu yn sound. Yep. Ie, ddim fel y sbrydion yna. Yeah. A bydd ni gweld ti gyd yn y stream nesaf te. Hwyl fawr. Well, Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear